Вчера у Кересурській школі організована година програмування, ali je na inšaki sposob, konkretno z ostancovanjem. Algoritem rozrobeni u formi tanca. Na hodzini prisustvovali predstavniki Centru za promociju nauki. Ruski kerestur časta točka na našej dráhi. Centar za promociju nauki už tretira sostvuje u školi Petro Kuzmjak. Tu sme našli sotrudníkoch, partneroch, táži i prijateljoch, s kotrima še u potpolnosti rozumíme. Mi realizujeme čislene aktivnosti na daskeljih evropskih projektoh, a tota škola i nastavniki i naši sotrudníki u realizaciji. Ideja, že by sme ih inspirovali, že by sme im ponúkli možljivosti, keď u pitanju súčasní pedagogini ramiki i súčasnost STEM obrazovanja u dosjahu prirodnih naukoh. Tehnologija na všelijaki sposobi vplivuje na školjarov, a samim tim i na obrazovni proces i to ne treba patriť jak od minus, ale treba z toho vycáhnuť co mož najlepše i u stvari vyhasnovať, že by školjare učili i zdobuli znanje i schopnosti, ktorým budú potrební u budúcim živote. Takže všetko, jak varia, keď ich nemôž pobedziť, tak še im pridruž. Takže še treba pridružiť neškajším školjarom. Jak sme videli, oni majú ideje i chcú robiť i sú še uključiť, takže to treba na taký spôsob organizovať, potrimať i rezultati ne vystavajú. Nješka nastavniki i profesore muša dobre obdumać hodzini, že bi školjarom na njih nje bilo dopito. Šitski zainteresovani možu še, jak i profesorka Natalija Budinski je i školjare, uključić do akcijog Centru za promociju nauki, kotri budza ljubopitljivost, porušuju kreativnost i inspiruju mladih, že bi še opredzeljeli za naukovu karijeru.